की खूब और कब्बाते से TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Idegi bayar dia waidong, very soft, very local products. Maka PTVC ini raya keren, bah, kadang kadang spacing and relocation. Kamu mau dia, kamu mau akan tinggal Laila. Lawan lawan cuai di bangku yuk hoka. Mentah kita kan kita yang lain kita kita nong dan bukan. Yang lain kita store bangku apa ni kita objek kita kami benda awak license. Takkan kan kita program. Mereka kan sih pun kita kom. Ibang ini hadas kita pada license. Kamu pun betul sih dia orang yang kita alur menjadi store. Mentah pada kami sekarang ni bawa apa? Aku pun ni nak kerana TVC ni orang spacing and relocation belai. Baladak lawan cuai kita di bangku benda kalau kamu perlu ya. Tapi I tak kita benda benda. Nilakran bahang ni in one lap tak ikut mar bahaya hujan, cuti, itu keke. But kita dia waidong. Kalau orang seni dia waidong. Waidong ni saya road ni bayar cuti dia. Jadi so kini kita Pyrshah. Mungkin keke kapilaban kau tayo. Tingin lang yung kanya niya katabi, spacing and relocation. Kapag mo hanggang yung company, hindi mo ibenta ka makulot, road ang plan nito. Ayaw ito, dahil kang ito, geo-dahil kang ito, ba yung mga aspective ko siya wayo. Ayaw ito, hindi, itapit niya, talong pagkat lang sa ka. Wadi yani, remember PGDC, Kim Pence na. Kabalong ba, isim kabu, ya ka-order sa kapwa. Isim kabu ya order sa kapwa, mal mit kena. Sa kawairo, kalis kapwa kalau ang penting kena kalis. Entah kita nak sampai aspa orang kita license. Kan? Muta kalis kapat kena. Jadi modal ay yano. Sekibi store. Kamu benar dia ne? Kapwa terjadi. Namang ini kita kapwa ay gini kan muda ro kadon nak corruption. Mentang ini kuat berhakatan jadi mampu badan hitam. Tapi dia wan le corruption sosial. Tapi dia yang ini cakap ni. Dalile. Ni pun nabas dah. Namarba kan katai dia. Ba ya kaan mana bawan ram. Warna mangi dah kabaya san berusna. Nonggi madan. Apa kalau awan kaan tadi yang jadi penting. Le ka survey. Gladap ka survey, kariban doon kita ka-claims and objection. Ka-survey kaya, yung torok ko yung silong. Kinari kita. Tapi tangan ni kung dahil. Kimi ikiteng ko bakat sa hospital. Hindi ka katukan lis. Lepat yung paglatpat ka. Hop kapit kasni hapon bunyi doon meeting baru special officer hakamradang DC. Nini doon ka screenshot. Pakidang upload yung katukan lis. Hakatukos ni hapon bunyi doon makatukos office yung DC patway bejin. Kani ketika jika apa, katkum ka system, katkum ka procedure, katkum ka kat saus pa kalau dia benda di public domain. Nang suko mga maping ilang check kami karteng, nang tu kami melihat the claims and objections. Mereka kami lang kumpla. Kila ako lo kiarai ni, nakatuk ka kat saus pa, ipinini kau nombor news pa buko. 760. Mana raya kata apa? Kata kat saus pa. Tak news lah, mereka tidak eligible. Ada yang mereka proper proses dia benda hearing tu. Semua orang tak kenal ini benda. Kau kan mendefend dia dia belum bila baklang ada kau punya license. Amde kita, Andre, isi tak list 760. Kalau mau belajar Rngad, kita news pas sau kau
Wat penleno yakni kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu sao po hajar hadu hnriu po hajar tingka menta philaban yo hagador lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar seneng pinyo tang san po hajar tingka tang kata kawei ke sopti kadai kawei ke design tang naka benta jongpi wan jet nok loi na molai moro bat na mod pran po no menta hau khandai sao lai hnriu san pra hinyo lai pra